Ko himen kopera na yid ha utrai Jesus Christ. Utrai uhikai ni ba nginum de ban bishar yakiway. Hangne haba utrai wam bishar kalong kam jiliu. Namarngis nautu yak jim bishar. Don kitian bishar haga region. Kinongi kai kihikai yakikina bat kadu kadwai kibu yake exam nanda ki bishar ban promote ne claim promote. Don born ki company ki ba interview ki ba lay interview but ki ji yaki babha kadon ke jim bishar. Kane ke jim bishar ya per nakaba Jesu kran hangi. Kane kalong bishar penrem. Buna pedeng jangi lese ni klain ban bishar penrem yakiway. Bun sin ni om ni lorni percaya yakiway. Ni tarai suniu yakiway. Bale ni tarai suniu namar gila bishar yaki hakadonu jangi. Baleni leit lorni percaya kiwe namar gila beshar lupa bauta ubri le kata ka buriu kalang ka basuniu manobala on katoka nungut ki paralok teu Jesu on ngimdan satia ya ka jingstad ban beshar pendrem yakiwe kai kadao kalong ngiyo ya ka bashabar ngimti ia ki ba shapo jongki beriu na kata daw haka kitab ninkong Samuel kabat kathendriu hingyo utrai uong ki beriu ki bishar ia kaba nabar henry uble ubishar ia ki ba napo beriu kane kalong shapanga Jingjir jomus iem batimai nagabinda kiri Israel. Bad kane kalong kapor haba u Samuel ulalay ban pensala ya wo David. Nama ni barabo ni pet iyaka jinglong kaba shabar. Nagadagadaw u Jisuong kadon ga jimma banlong arsap. Habang istang ban bishar yakiway katkum ga jinglong kaba shabaru Jisuong kadon ga jimma banlong arsap. Kawe ka jinglong kaba ngila ban piniping habang henry shapo pad kadon kumway pa. Akin mao shisin. Kala don ki beriu balaon utau beriu ulang basuniu. Wadia katengaru kala bishar pendrem yawu. Ba ulang uburiu uba im ya ka jingauria. Ba di kalafta manis yawu. Kala rai bansa jingai nawu kila shong kalad. Kadu kadwai kala la ba kane ka kenderu kalong kabangop ha ka jingauria. Deina marka ta ka jinglong jaga kalas tang ban bisharia wo bat kalas shong kalad ban penbiang yakata ka jingkwa jongka ban imha ka jingauria bon si habangi kawang mau baleni kawang mau namar ngidon hapo jongi yaka ju ka jinglong nagadagada ujisula on haka gospel mindagasni bale uble un bishar yapi kumba pi bishar yaki way un taw yapi kumba pi taw yapi manobala ay boring iban taw yaka jingim jungi way hato pinaman yo yakaba shapo jungi buriyo hato pinaman sngutu pura yano ngiyos ngo shapang gishikurim Wat hadin baki shonglang sanpus nemuru kiski ong kadu kadwai ngams ngawutu pura yahu ngams ngawutu pura yaka
Buat ia ke basalang kimpatla ban sngutu. Iwe pa. Nagataga daw ni don buon gi jinge haki inga century. Namar ni kalain ban bishar pindram yakiwe. Ni kalain ban bishar pindram yaki marjan marpa jongi klandas sngutu kae ka jinshisha. Ngimla ban sngutu yaka jinshisha ba pura shapang kiwe. Lada ngimla ban sngutu yaka jinshisha ba pura shapang kiwe kabha bangin sngamchar. Pangitip tangu bulay udon gabor haka gospel jongo i anis. Lawan yalam shaw Jisu kawe kakinde baki kinno baka klaim. Baro kila bishar pindrem ba kila bishar pindrem baka debania. Ujisu ulapay bad ulapay palat iya kabashabar bakala yo i yaka donur jangka badula i bakalong ka bakoy namar ka don ka bor balong ka bakoy lese yaka situation yaka jinglong jangki ingasen kala pelong yaka ban ngop ha ka pop henreu Jisu yo i palat yaka pop ka bang ka ngop ka don ka jinglong balong rikuy ko himen ko para haba ubelay upay yengi udang yo i yaka jinglong kaba palat yaka pop ne yaka jingdona jongi yaka jingtolot jongi palat yaka pop kadona yu hangi palat yaka pop kadon ka chance balong rikoy malla paiwe hangi ngidon kane ka jingkot balong rikoy te kumno ngilaban bishari ki rikuy lese uta umarjan lese ulog jompi lese kalog jompi lese kikon jompi kidon kane ka bor henre nakalyang jongi ngila kangla yakataka sabban roy hapo jongi yakane ka jinglong ban roy namar manga step manga sni manga janme ni bishar pinrem ngila ban yusno yakikimigi pa ki bishar pinrem yakikon Donru ki ba singkertang ki kon. Don ki ba une sei sola nola noru. Mano balaban bishar kunne. Mano bala ay boripi ban bishar ki kon hakane ka do haba ublay udang yoy ka ba shapo. Lesi ublay ulabu ba une ukun ulang rikoy. Mano bala ay boripi ban bishar yautunga. Lesi pioi tangi jingtolot jongu. Jingdona jongu henre palat kata ka jingdona jongu kadon gabor balong rikoy nagata kada Jisu ang nginumla ban tau yakiwe shwa bangin stang ban bishar pendram yakiwe Jisu ang venno yaka jingdona ba shapo bonsi ni bishar pendram yakiwe namar ngidon hapo jogi yaka jingdona yaka jingtolot ban buri yaka jingtolot jongi ban buri yaka jingdona jongi ni stang ban pertas nong ba utau longkumne kata ka longkumne ban buri yaka jingdona ba jingtolot jongi haki ingasem ni ongkumno ulo jonga ulongkumne barabor kikon jonga ke longkumne kakame kikon ka longkumne tengi persaman le ayu ni persaman pengsan ya lade henre utrai jisuang ni numla ban yai lai na kene ka jinglong jongi ni persang ben buri ya kapop henre hakamat ublay yan sa pau shina ya ka jingdona jongi ya ka jingtolot jongi ya ki pop jongi baro kaba da kaba ni pinmong yikiwe pinsosi yikiwe nagata kada Jisu la kod ya baro ki buri ki ba peshar pinram yikiwe arsa namar bale man ka kelit ma habangi paisha utrai nilapan yo i da born tilli ki jingdona ka jingtolot hapo jongi hada ka bakit ya kene ka jingdona ya ka jingtolot hatongi don hok ne em ban bishari ki we mano bala ay boring i ban bishari ki we bado trai ula angkumno ni de balong ki bala kerku ni usno na ka jingpule ben ningkong na ka kitab Genesis haba ublay ula kot iyawu Abraham un pelong ya ke kerteng jengu bala kerku ba un pelong ya ke nam ke burong jengu balong ke badan burong
มันไปไว้มังีและคอดเอียงีบันลองki bakarao daka jinglong baba jinglong koi jani nangda ublay wala ang ngan sa kerko yakito ki bakerko yapi ngan sa tim yakito ki batim yapi lada manga ban mapi ngikwa ban yo jingkerko kaya ka bangide ban le ngiha ban stam ban kerko ya baro pegi gimigi pa kerko yaki kon pi upa kerko ya ka kemi kerko ya upa pi gimen ke para kerko markelia bale kalong gimen doi utrai uble ula on ngan kerko ya ke ba kerko ya pi lada pilong gi batim lender tai ya ki be yit toin jombi ya ki marjan marpa jombi lada pilong iba wad dau ban pendram ye ki we bishar pendram ye ki we kaya ka bangin sayo kadu kadwai utrai unsap bishar pendram yangiru nginum yo jingkerku penban ngikar ya ka jingtim hanojo ko himen ko para tongin sange banlong ki ba bishar hoy ye ki be yit toin jongi kila bandon bon gi jingdona pala ye ke jingdona persyang banyoyi ye ki rikuid hapo jongi haba piyi ye ke jingtolot jongu pane ki konne ki kemine ya ki marjan marpane ki himmen ki para pimde ban bishar pimde ban lorni pide ban long ki nongya side naga benda jongi nga om pide ban long nongya side naga benda jongi ban seino haba ya urikui hapo ban seino haba ya urikui hapo kane kade ka jingkot jongi kane kade ka jingkot jongu belai yangi bangin kerku ya kiwei bakil long rikui kumnongin kerku daka jingduwai jongi daka jingya sai jongi daka basashitam haka med jongi naga benda ki bai batoin jongi ngin pelong iki rikui watnum kabang mal henre sinre iki daka jingkerku but pelong ialah de babrat ya ke sundiu nama habangi leisha ki jingtep jongi rikui ni bu sundiu haka jeka mau ra sundiu ban pelong yaki rikoi daka jingkerku daka tin baba daka jik tin i daka tin iaro pelong yaki baro ki rikoi tongin stang lemba kana ki yukerish bakoi banlong ki bakerku yaki wei banlong ki bakran bah yaki wei banlong ki ba pelong rikui eki himen ki parajoni kane kade ka jingkot habangi pelong eki we rikui ngiru ngin salang rikui namar ublai un tau yangi kumbangi tau eki we larangi tau eki rikui ublai un tau yangiru rikui larangi tau eki ki basiniu ublai un tau yangiru ki basiniu ublai karko yangi trai jisu isngomu eme nagavenda kane ka jingkot jame bangin perlong rikui eki himen ki para eki bayi ba toin jongi daka jimba men siam jongi veino nangi ya bahar ki jing suniu ka ba perlong eki ben tarai suniu ben lorni persha eki we enya lo utrai Jesus Christ Amen.